Good morning and wish you Happy New Year to all my dear subscriber. Happy Kirby New Year's. As pinya live bangke dak nili romat program dole si kadu kavi lah kilangarat made je PG coaching hon ekdom kadu kavi do an sami ningwe piningwe program long alir chamna pitun ji nang chitong ding hansi alang tumhan apor do tum chitong dun tami asi lang pontha program ma non si mona decoration bong la kadu kavi ta la bang lagi gate lo gate bang ingdeng gate home karbi ningkan kimi katalon 2021 adim samtaro patho klam dong muka karbing lo patiribi mane organizer le khongodong sarpo youth club PASYC la bang plexo bang ignon welcome kardom de ho kado ko bihanda lasi ngalasi ke langra donda pining wedak adi mangsin lo dong muka samtaro la in national highway dung lo ari malo feel long se next tong dun kelang alir chang pidun ya sini ji thelo nang pidun po busu dak malo dim ke lapu national highway ri lo dak paning kan kimi katalon non si decoration bom la ala si kaddo ko vi la youtubers macho alang itum youtubers vlog sevang ji sistame vang tami la pen vlog semar itum semar pon tami la pen ako after movie mana itum ta portion pon tami non se dim ma panjang bom la karbiningkan kimi katalon 2021 masih kedua bisa mi di stong na ningwi YouTuber sumtami welcome lo mane sob kibi thiang ton ekdom koti injir to anjami welcome lo mane alir chana pidin po bujini je thelo aje de ho lansi pine live bang ke ingtoni kopo